Supposed to be among expect na GC day na mo kay 2,000 ya. Ang narad rin na GC kay 1 tura. So utangan si CJ na mo. Joke lang CJ. Salamat Master CJ sa GC. Hello, what's up, friends? Daisy here, and welcome back to my channel. So guys, today guys we'll be meeting with RBS. So but first guys, kay gikan pa mi dito sa Busay. Well actually napajud pi sa Busay. Sa kuyog pa nako ang mga proud Bisaya Bay team and with my boyfriend also. So nag-shoot me, tanawa guys, exclusive na mo ang tops. Wow! Wala may tao. So after here guys, kay mo diretso na ako sa Pancake House with RBS. So magkita mi dito. Hello Benj! Hello! Si Daniela og si Yul nasa Leo. Nag-drone shot mi dire. Look at the view guys! We're gonna have a lot of fun and spending this summer alone. I'm coming home. I'm coming home. You were only like a friend. Till we met the other So guys, shoot me dire karon guys, vlog take over kadiyot. Na si Yul guys, palupad sa drone. So, ikabel gani, dagan mo. So mo na siyang mahimong silbing ko mo guys, Beller. Signal sa kuan guys, drone. Ini kung start sir. Go! Palupad na si Yul og kuan guys, sa drone. And na sila. Yeah. Okay, get set. Yo! Ready? Set lang ha. Go! Kuya was drone signal eh. Dara sila guys oh. Yeah. Hindi tanta. Ito, nice. Tanawa na ba tanawa? Naraman mo, magawas na mo dira. Magawas na mo. Nanaalang mo eh. Mas na yun, kamura dito ba? Oh guys, take 20 guys. Pangkapoy na mo mga model guys na dito guys. Go! Ito nami guys. See you, RBS. Hey guys, made it here in Ayala guys. Nami sa Starbucks na what may June. Hey baby! Sana sila si Jane, si Harley, si Ian. Hi! Oy, welcome back to Cebu. Welcome to Cebu. Kalig kay Kuan, may na kayo mo dive. Tara na, tara ang Pancake House, oh. Tara na. Here. We're now here guys sa Pancake House. So guys, kabaw mo guys, libre na ni pagkaon, care of Meg and Maestra Claudia. Thank you Maestra Claudia na wala. So kay nakadaog ba sila og GC from CJ Estrada na on. Shout out CJ Estrada. Hindi ka mag-shades. Ano? Ano daw? Basher. Uy lang ka ba? Hindi ka mag-shades. Oo. Okay na? Straight pa niyan yun. Okay na? Kapok gari yun. Nagsami. Like I say, kahit man chicken. So 6 ka order, 7 ka order tanan dadaaning bacon nga waffle. Bacon lang. Oo. So, 50 minutes sa bintay ma'am. Okay. Guys, amot lang kung mang-prank lang rin siya guys or wala? Wait, ito. Prank ka wala? Prank. Wala na kayo. Kami nung bag meeting. Kita ko na eh. Pakita ako na doon eh. Tara! Buwang ka! Hindi ko alas kung sila pa mata pag yung Germany. Sa buwang konti sa Pancake House ba? Pero confident talaga ako na may pera kayong dala. Alam mo ba? Ang kinain ko kanina kanin at mag-uwi. Yun naman. Lalaki. Yan ang kinain mo? Yan ang kakain mo? Renala tayo ko ano. So yan guys.
guys, another among food. I got the special house set B. Ang imo kay Special house set A. and nami waffle and so mga una ta guys, kaba mo guys. Supposed to be among expect na GC day na mo kay 2,000 ya. Ang nara diri na GC kay 1 tura. So utangan si CJ na mo. Joke lang CJ. Salamat Master CJ sa GC. So mabusog na sad mi sa libre. Kanya dalawa daw na envelope. So baka na imo ko yung sa bahay. Gutom na gid. Una pa na Sa mga favorite. Personally, akong favorite dito so far is ang taco, ang burger steak, ug ang iyang spaghetti. Umi no. Kay kapoy mo lang mo gusto dun. Di mo na minuto. Dito no na, real time na bro. Pagkagat ng iyang buns na ba? Ano yung Iko mo na. Ansa? Pinakadugay na ko sa ilawom ka ng mulangoy jud mga 30 seconds ra. Kay langoy man. Pero kung dili ko mulangoy, 40, 50 yan. Ano sa kita last na nakita? What? October. October no. Bitaw. Angel's Medkit. Hello days friends! Manami og kaon and chika-chika with the squad. Huli kami guys! Kay gapoy jud kayo no, like since yesterday pa ko nagsiglaag. So yesterday dito mi sa IC Cozy. Nag-feature mi from Town Bisaya Bay. Tapos after kay diretso mi sa Busay. Kay nagwan mi na feature sad mi dito sa Busay Mountain Getaway with DBB gihapon. And after kay diretso namin dire. After here guys, kay manimba mi ni Jude. Kay yeah, today is Sunday and then after kay bakuhay na lang sa Sunday. Grabe, busy kaya akong weekend karon. Maybe next weekend kay mag-relax na lang sa ko, mag-stay lang sa Kusbalay. So that's it guys. I will end this vlog here. Hope you guys enjoyed this video. If you did, please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel if you haven't already. If you're already subscribed, please hit the notification bell below so that you'll be notified whenever I upload a new video. And also guys, please make sure to follow my other social media accounts. I have Instagram and Facebook. My Instagram is @IamDaisy and my Facebook page is Daisy. And thanks so much for watching. Bye Days friends! Okay, nilabay promo sabi, subscribe to Harley sa Twitter. Chasing James. Ayan. Si Ned Carolino. Subscribe and Jude Rico. And please also follow our Facebook page guys. That's Riot Vlog Squad. And so on guys, stay tuned for our upcoming mga travels with the squad. Mga adventures. Mga TikTok. So that's all guys. Thank you so much for watching. Bye!